Inggih, idedani sareng sami sanewang yang titiang. Titiang niko mengercani NIM 21120511011. Titiang pinaka narawakya sembah pangubakti ring rahina mangkin. Inggih, idedani sanewang yang titiang. Titiang nunas uratiani duaning parikrama rahina mangkin jadi kekawitin titiang. Om Swastiastu. Kepertama, ida ratu beranda sani meraga suci sani dahat suci yang titiang. Jeromangku sani dahat suci yang titiang talut. Miwah para atiti bakti sinanam sami sani banget kusuma yang titiang. Santukan ida ratu beranda sampun puput ngastawa yang prani duene suang-suang sani keaturan. Ngelanturang sani mangkin ratu idedani durus nyaga yang piranti pembuspan sane keanggen ngaturang sembah pangubakti. Lan dane jenong bangku durus nyiratang tirta pengelukatan majeng ring idedani sinar sami. Lanturang sedurung lanturang sembah pangubakti ngiring kelanturang antuk puja trisanya. Wosan puja trisanya lanturang sembah pangubakti. Inggih, asap-asapin dumun tangan karakali. Inggih, puja trisanya jadi kekawitin titiang. Inggih, ngelanturang antuk sembah pangubakti. Kapertama, tangan tanpa serana. Pengacep bakti majeng ring para atma. Inggih, dursang. Kaping kalih ngangge sekar petak utawi putih sembah majeng ring ide sang yang siwa aditya. Inggih dursang. Selanturnyane ngangge kuangen utawi sekar jangkep pengacep bakti majeng ring ista dewata. Inggih dursang. Selanturnyane sembah kaping catur punika ngangge kuangen utawi sekar jangkep pengacep bakti nunas warna nugraha ide sang yang widiwasa. Inggih dursang. Inggih kaping untat muali tangan tanpa serana matur suksemelan para mesanti. Inggih sembah pangubakti sampun puput durus dane jeremangku nyiraten tirta wang supada bija majeng ring pangubakti sinar sami. Inggih wanta asa punika atur-atur titiang ampura yening wenten keiwangan lan titiang nunas gengerena sinampura puputan titiang antuk para mesanti. Om Santi 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 Om. Matur suksema.